Ki NGO harengkat bagi kena skul ke Williamnagar haka ap sauter ke Risau ke lepelong ke poster campaign Pyrshah District Medical Health Officer ke Civil Hospital bat ke tim Dmho bagi Ktah ki nong terai kentai. Karkum kecingnya tu jong kita ki NGO ba arngut ki doktor jong Civil Hospital ke Ktah ki nong terai kentai jong kini ke hospital balada kini ki nong terai ki le Pyrshah ya kini kecing le sniu kini ki doktor ki penctam klem jing isne bat ke laparu ya kini ki nong terai ban ino ya kakam. Kini kinong terai kila mudoi show directorate Pyrshah kini ki arngut ki doktor. Ki NGO ki bakentup ya ki Achik Holistic Awakening Movement, Garo Students Union, Federation of Achik Freedom bat ki Shillong kami jang ke Williamnagar, kila kendo ban Pyrshah ya kini ke jingle jang katanat ka kwat kakya bagi kentat ban penne ikinong terai Pyrshah transfer. Kejingi kendo jongi kini ke doktor Pyrshah Kynnoh ke penengo ingi ke jubab ke jongki. Na kata kedau ngila pelong de ke poster campaign Pyrshah iki laong kinong elam jong kini kiseng.